The Heidelberg Hustle podcast is proudly sponsored by Silver Security Group and Heidelberg Times. Hello everyone and welcome to episode 5 of Heidelberg Hustle. My name is Ronald. En my name's Neil. Enjoy the show. In die afgelope week se nuus, boewe terroriseer bejaardes by Oord. Quick response to hijacking attempt on N3 saves 3 lives. Die Rensburg Forum versprei broodnodige wintersklere en komberse onder die kinders van Rensburg. And the Palm Sunday donkey finds a new home. En in die week se sportnuus, die berge nog bo in die liga na nog 'n skitteroorwinning. En nog volkies blink uit op die sportveld. And in things we don't talk about, Risha takes a look at the effect addiction has on supporting family members. And in this week's Heidelberg Business Buzz, Renier talks about retaining customers. And in this week's comedy section, brought to you by Grill King Heidelberg, we've been challenged to take on another one of their products. This time it's a new product from their butchery. Die plaaslike suikerbos aftreeoord in Heidelberg is verlede week deur boewe geteiken. Die booswigte het 'n gat in die palissades in Wongeesoereilaan gemaak om toegang te verkry. Hulle het hierna by 2 woonstelle en 1 huis ingebreek, die inwoners vasgebind en van juwele en ander waardevolle items beroof. Alhoewel daar geen beserings is nie, is Crime Stops reeds gevra om die aktiewe wagte op die oord te vermeerder. After speaking to a friend of the family, we can now confirm that missing local resident Tamara Kasinath has been found safe. Quick response from various security structures saved the lives of 3 travelers on the N3 on Tuesday evening. The vehicle in which the victims were traveling in was brought to a halt by objects placed in the road. Fortunately, before the situation escalated into a life-threatening situation, security structures arrived on the scene. The victims were saved from a possible deadly predicament. Well done to everyone involved. Ons is verlede Saterdag genooi om saam met die Rensburg Forum klere en komberse te gaan uitgee aan minder bevoorregte kinders in Rensburg. Die forum is goed ondersteun deur lede van die publiek sowel as besighede in die dorp. En baie kinders sal hierdie winter die nodige komberse en klere hê om warm te bly. Baie dankie Rensburg Forum, julle is uitstes. Good news from the SPCA is that the Palm Sunday donkey has found a new home. Many residents will remember the donkey that was found roaming the streets of central Heidelberg on March 29. In almost biblical fashion, the donkey was marched through the streets to the Heidelberg SPCA. We are pleased to share the news that she has now been adopted and is enjoying life on the farm. En in die sportnuus begin ons oudergewoonte met rugby en die berge is weer bo na 'n skitterende oorwinning in Vanderbijl Park. Ronald? Ja, Neil, kyk, wat kan mens sê, na 4 rondes van die Kesselke rugby, het die berge se eerste span met 64 punte teenoor 20 geseëvier oor Vanderbijl Park se Mustangs, en die tweede span ook het met 38 punte teenoor 20 gewen. Wat beteken dat albei spanne van Heidelberg Rugby Club sover in die 2026 seisoen onoorwonne is. Weens die onttrekking van Delmas Phoenix hierdie naweek se wedstryd, sal Heidelberg eers weer op 20 Junie teen Meyerton te staan kom. Na die breek sal ons na Meyerton Knights reis vir 'n wegwedstryd en ons hoop om dan 6-6 te maak na dit. Ja, 'n paar tawe games wat wag na die breek, maar ons is positief. Die berge wys ons baie goeie rugby hierdie seisoen en ons is vol vertroue dat hulle, ja, ons wil nie sê die liga gaan wen nie, want dit is nog bietjie vroeg, maar die moontlikheid is daar en sover dinge lyk goed. En in skoolsport, ons kan baie trots wees op ons hoërskool. Hoërvolksskool het die afgelope naweek kragte gemeet teen Hoërskool Lichtenburg. Die eerste span het 'n pykoorwinning behaal toe hulle die span van Lichtenburg in die Noordval beker skildafdeling met 44-22 geklop het. Groot oorwinning vir die jong manne. En nog volkie sportnuus. Baie geluk aan 3 spelers wat hul 50ste wedstryde
vir die Volkies White Diamonds netbalspan gespeel het. En in nog volkiesportnuus, baie geluk aan Monay van Rooyen wat haar 60ste wedstryd vir die eerste hokkiespan gespeel het. Baie geluk Monay. En baie geluk aan al hierdie volkiesterre met julle sportprestasies. Baie lede van die gemeenskap het ons gevra wie en wat is die Rensburg Forum. Ons as Heidelberg Hustle het met 2 van die senior lede gepraat oor wat jy as gemeenskapslid kan doen om betrokke te raak en wat presies hulle vir die gemeenskap van Rensburg en Heidelberg doen. Kom ons kyk wat hulle te sê gehad het. Ons is hier vandag saam met Jonathan en Franco van die Rensburg Forum. Dankie vir julle tyd manne. Dag sê julle. Dankie, môre. Vertel ons 'n bietjie hoe die Rensburg Forum ontstaan. Ag, ek dink as 'n mens vat Rensburg oorspronklik, was 'n patrolliegroep gewees. Ons het net later begin sluit, kom ons doen meer vir die gemeenskap. En ons het gesê kom ons stig Rensburg Forum, weens daar so baie verskillende forums in die dorp is, maar ons wil net fisies werk op Rensburg. En dit was 'n klomp vriende wat bymekaar gekom het, MPO gestig het en nou werk hy. Hy loop al die pad en ons kyk waar ons kan help met alles wat ons kan doen in die dorp. En dan vertel vir ons, is julle beperk net tot Rensburg? Kyk, alhoewel ons in Rensburg begin het en meeste van ons besighede en lede bly in Rensburg, is ons nie beperk net tot Rensburg nie. Ons help enige ander forum wat vra vir bystand, van Heidelberg tot Ratanda en enige ander plek waar ons kan bystand gee ons bystand in enige opsig van charity, sekuriteit, enige forum is ons bereid om bystand by te gee. Baie mense assosieer julle met net patrollies, maar soos ons verstaan doen julle baie meer as dit. Vertel ons 'n bietjie meer. So patrollie obviously is die grootste deel waarmee ons begin het, om Rensburg veilig te hou. Maar meer aan net altyd noem ons die slegte honde, daar buitekant dat net die slegte deel doen, het ons ook 'n kant waar ons goeie kante wil bring, waar ons kos vir die gemeenskap wil gee, charity werk gaan doen, soos wat ons nou laasweek Saterdag en Sondag 84 kinders gehelp het met warm klere oor die wintertyd. So ek dink Rensburg Forum moet 'n forum wees wat aan uitstaan om te sê ons doen van patrolliewerk af tot charity werk tot paaie regmaak. Dit is die volgende paar deel waarna ons nou begin werk. So as julle Rensburg Forum druk, dan weet julle dit is julle number 1 go-to forum om te gaan vir alles. Ons is nou huidiglik besig met ons Winter Drive wat verby is en dan is ons nou besig met Women Drive vir Augustus maand wat ons sanitary wear gaan uitgee vir die vrouens en die girls in die dorp in Rensburg en dan is ons ook besig met 'n sideline ene waar ons besig gaan wees met potholes regmaak en dele gaan doen. So ons is besig, enigiets wat julle mee sukkel, bel ons net. Hoeveel aktiewe lede is julle tans en wat kan lede van die gemeenskap doen om by julle aan te sluit? Kyk, ons is nou so 40 aktiewe lede van wat deel is van ons community, van fundraising na welfare, na SPCA, na patrolleerding. So enige mense van Rensburg of Heidelberg kan aansluit by ons. Daar's 'n bietjie papierwerk wat ingevul word en as hulle enige van daai aspekte wil deel word van Rensburg Forum, is hulle meer as welkom. Ons sê manne, baie dankie vir julle tyd en sterkte met al julle projekte. Baie dankie. Ons sien julle weer. Das hy, dankie. In this week's edition of The Things That We Don't Talk About, Risha takes a look at the effect addiction has on supporting family members. Addiction doesn't just destroy the person using, it shatters everyone who loves them. That's a line I wish I could tattoo across the sky. Because behind every addict's chaos, there's a supporter, a mom, a partner, a child, who bleeds in silence, picking up pieces that were never theirs to break. Will the addict ever comprehend the pain they caused the supporter? Let's sit with that for a minute. Not brush past it, not sugarcoat it, not wrap it up with a bow, because that's not how real healing works. I can't speak for every addict, but I can tell you what it looked like in my life. For years, I was in the storm. Heroin turned me into a ghost in my own home.
I stole trust before I ever stole money. I disappeared emotionally long before I physically left the room. The pain I caused my family wasn't always visible. There were no bruises, no broken windows, but the damage ran deep. My mother's hair turned grey before its time. My dad's eyes lost their shine. My brother learned to brace himself for disappointment. Every missed call, every disappearance, every lie, like invisible cuts that never healed. Let me be brutally honest. While you're in addiction, you really don't see the real impact. You are drowning, gasping for survival, stuck in a tunnel where your own pain is blinding. The world narrows to the next fix, the next excuse, the next escape. It's not because you don't care, it's because the drugs hijack every part of who you are, every part of you that could care. But here's the hard truth and the hope. Recovery rips the blinkers off. When the fog lifts, the guilt is crippling. Suddenly you see every moment you missed, every birthday you ruined, every tear you never saw fall. It's a weight that nearly breaks you. For me, sobriety meant facing a lineup of ghosts, not just my own shame, but the wounded faces of everyone who had my back while I was busy turning my back on them. So, do addicts ever comprehend the pain? Yes, and sometimes that realization hurts more than the withdrawals ever did. But here's the kicker. Not every addict gets there. Some people never get honest, never stop running, never let themselves feel the full weight of what they did. Others do, and when they do, it's agony. It's also the beginning of real change. You cannot heal what you won't acknowledge. To the supporters, you are not crazy. The pain is real. You are not responsible for someone else's choices, but you are living with the fallout. If you are still standing, if you still love someone fighting addiction, you are so much braver than you know. To the addicts listening, stop telling yourself that they will never understand me. You have no idea what they have survived to love you. If you are early in recovery, expect to feel guilt and grief, and let it hurt. That pain is proof that your empathy is coming back. Don't run from it. Use it. Apologize. Own it. You can't undo the past, but you can show up differently from now on. The fact is, addiction is a disease, but recovery is a choice. Compassion matters, but so does accountability. And I'm living proof. You can break hearts, but you can also mend them. But only if you're honest, only if you do the work, only if you stop making excuses. So will addicts ever comprehend the pain they caused? Most of us do. And for those who haven't yet, I hope you get there. Because real healing doesn't start with a new life. It starts with facing the mess you left behind, no matter how much it hurts. To my own family, I see you now. I can never take back the pain I caused, but every single day I choose to do better. I choose to be present, and I choose to love you out loud. If you are a supporter, don't suffer in silence. Get support for yourself. If you are in recovery, face your truth. That is where freedom starts. You're not alone, and you are not invisible. And in this week's Heidelberg Business Buzz, Renee discusses on how companies can retain their customers. Let's see what he has to say. Hello everyone. Here's a business tip that has absolutely nothing to do with marketing. Most business owners ask me the same question. How do I get more customers? And I think that's the wrong question. The better question is, why aren't your current customers talking about you? Because when people talk about your business, marketing becomes easier. When nobody talks about your business, marketing becomes expensive. Think about it.
When was the last time you told somebody about an average restaurant, average service, or just an average experience? You probably didn't. People talk about businesses that exceed expectations, businesses that solve problems, businesses that make life easier, businesses that leave an impression. So instead of focusing all your energy on finding new customers, focus on giving your current customers a reason to remember you. Because referrals don't come from marketing. They come from remarkable experiences. And the businesses that people talk about are usually the businesses that grow. This week's comedy section is proudly brought to you by Grill King in Heidelberg. And in this week's comedy section, well, some of you might not find it funny, but we certainly did. We've gone down to Grill King, who are actually sponsors of this comedy section, and we've gone and tried one of their new products, a lekker stick balls. Let's go and have a look. That's right, Neil. We are going to try out Grill King's subdivision of Braai King's brand new cherry and jalapeno wors, and we'll see who can get it down the quickest. Thank you so much, everyone, for watching. We'll see you again next week, same place, same time. Thank you so much. Please like, share, and subscribe. We'll see you soon. Goodbye. Tell all your friends all about us. Have a good week. Goodbye for now. 2, 3, spring weg! Lekker. Heerlijk. Dan zei Ronald, skit hom, papa slik hom. As hy bietjie warm is, blaas. Die proe die cherry, hè? Baie lekker. Jalapeno's kom ook mooi deur. Nie te warm nie, nee. Mooi. Jo, dis moeilik om te sê wie wen hoor. Julle altyd maar ewe stadig gaan julle nie 'n mountain man challenge laat doen nie by my nie. Ons sal sien. Ons doen daai bos nog. Sy sappig. Baie lekker. En die regte mengsel van cherry en jalapeno. Ek hou daarvan. Perfek gebalanseerd. Daai sit in daai brand, dis baie lekker. Jy weet, vertel vir ons bietjie wat vra hulle vir die wors per kilo. Hierdie ene is R125 'n kilo. Nie te bad. Heel billig. Baie. Kyk net hoe sappig. Lieflik. Ek wil dit eintlik stadiger eet, maar dit is baie lekker. Moenie verskonings maak nie. Okay. Weet jy, dit lyk vir my of Ronald voorloop. Nee, sorry. Ronald se pa kan beter bos handle as wat Ronald kan, hè. Wel, dit klink dan nie baie goed nie. Dis iets om op trots te wees nie. Jy moet iets sê as jy so baie bos kan afsit, jy nie sous nodig het nie. Dis so sappig. En ek moet sê, Al daai brisket vet. baie lekker gaar gemaak ook. Baie goed gaar. Perfek. Stop jy jouself wel worsel? Jy weet, hierdie is een van jou nuwe worsreeks. Wat het jy nog? So ons het die hele paar, ons het chuck en mozzarella. Sulke lekker dik stukke mozzarella kaas wat in die wors gaan, saam met die chuck van die bees. Super lekker. As jy daai wors so breek, kan trek daai kaas so. Dis as jy 'n pizza eet, maar dis boerewors.
Dan is daar die Grilled King wors wat ons nou in die nuwe lekker dik casing het, wat ons nie meer net in die breakfast sausage styl doen nie. Dan is daar chili wors, daar is spek wors en daar is lekker gerookte bacon wors. So, ja, hulle loop mooi. En ons is nou besig met ons volgende toetsblok met ons gerookte wors reeks wat ook nou gaan launch volgende week. Hulle is nou in die roker. So daai gaan binnekort ook op social media rondloop weer, ons nuwe gerookte jalapeno wors. Jalapeno en kaas. Hy gaan loop. Hey, hoorie, lyk my ons het 'n wenner amper. Daar's hy. Dankie. Okay, ek's amper daar. Lyk my Ronald kan meer wors hanteer as sy pa. Soos ek sê, is nie om oor te breek nie. Ja, lekker. Lieflik. Baie lekker. Ek moet sê ek het al julle spekwors ook probeer. Dis regtig baie lekker, se moeite werd. En as iemand raai kwaai Kings slaghuis hier by Grilled King. Ja, en dis 'n ander ding wat ek ook net vinnig wil sê. Ja, dit was baie lekker. Almal vra waar is die nuwe slaghuis? Die nuwe slaghuis is by die takeaway afdeling van Grilled King wat in Voortrekkerstraat is. Dis nie 'n groot fantastiese slaghuis soos die ander in die dorp nie. Daar's maar net een yskas en een vrieskas. Ons werk hoofsaaklik op pre-orders om groot mate te kan voorberei vir die huishouding om dit meer bekostigbaar te maak vir julle om rooi vleis en al hierdie lekker dinge te kan hê. Soos byvoorbeeld ons haainkotels wat op die oomblik nog steeds R92 per kilogram is. So kom bel vir Rian gee hom 'n lei. Sy details is op ons webtuiste beskikbaar. En hieronder gaan nou daarop spring. Dan kan julle enige tyd vir Rian bel om julle uit te help met 'n lekker haainkottel. Lekker. Dankie. Dit Dit was David. wonderlik. Daar hoor jy dit uit die pad se bek uit. Kom bietjie Grilled King toe. Braai kwaai Kings. Jy gaan die lekkerste wors kry hierso. Doen jouself 'n guns, maak dit raai.